siang yang dijongi kami kiri nong syar nak lima bakar di bawah ada mereka dia mendekati boy yang bisa indon ini dulu ban IT ke kamera syar kiri nong syar terdiri nomor ketinggian ke bawah tempoi berkat ke bawah di bawah piperan karmor yang karno bagi MDC bagi yang bagi juga council bagi UCM bagi juga council untuk bagaimana juga kan don kaye ya nak ada yang council serat UCM dan kata isi di ICT sekali yang nongkrong itu bagi dia deh bagi AI dia pertama saya di satu yang kerjaan kata si nongkrong kata por si baju makanya por dalam bagi terlongkang conference meeting nak kita di bahasa bilang karkumor belakang no no sensyat kibawan lagi hima repair bat lagi ilaka repair hoy katkum gajing pentip katkum shiti lakhot yapi menta kasmi ban yo ban IT dan ban play ya ka office rekam joki ku ki create no sensyat hang ni bo council ya ka ba nakaliang ka executive committee kejeng selok bagi misudai bandan ya kawe ke kamera terekam lene ban ai ya piku diklit no sosial ya kajakat ya terekam ban tulun baik ka sensya khadar hakasan hima sima ka jongpi halaki jongki ilaka Henry menta kasmi ku mengintip ban kalian ke council hi kelapan benai ka syuti shitengsi hadin ba menin ka janmit bang iyo jingtip ya ka jingklat no way na pedeng kidukhat jong ka council ita ide iba latip lang khat kumol ibang ijo khat e ba he ibaladan hakani council ban mi khmat economic my constituency nadu usnam arjasa ban klem da dan di syaram ila beteng kum MDC mentala sau tem lene south samoi terekam apa council but imshim lalong tangkum UMDC hindrai ilabat ikakam kum executive member in charge ki department repair ngakan mau kum ka trade kum ka ilaka bat kiwe but ilabat mu shipor ikakam kum CM hangni po council but menta hadu benaklat ilong kum chairman joka advisory committee joka council te ni laya perkhat bat deputy CM bat baru ki em benet ba kani kajing ya kendu bat piku ki klit no sensya hoy ni sutu kade nak menta ban kli kata ka office rekap Henry bakawan jan kum kani kajing ja susi hang ka council gajungi ni sunday ban postpone no lani ban pen ria no ya kani kajing kli kani ka office bat ban IT ya piku ki klit no sensya syaka screening kom te bat menta pat nasoban ong baka dega jingelam start banajrong ya ka bangin yo banya kendu langkum ni sya bangin mi nakani ka jakat rekam na HDC ni sunday ban penlong ya ka condolence meeting ban penpawe ka jing solam khamtam i bahayim bahasam ki marjan marpar ki parlok prajor ki kuan dikti kami kikun jong iba he latip ya kaba kum ka council ngisro bande banlong kawe hakum ka diga pol baki kendur ini ka jing sosi dan kalian kajungi ringkat na baru ka executive committee kawe na kalian ka legislative ru dan chairman but na kalian jong pi baru kum ki kle no sosial ngin ya don kawe ka jingmut bangin long telilang mentang akan nikah por ya kaban penpau lang ya katakan jesulam abidip kini gajing dur no jungi ya wen na kidukhat jong ka council na kerpat ya baro na penjungi ibadan lang hani kum kadak kajing burom ya i ba lacak lang ka kumor ibla khlat no menin kasni ka khat artarik nailor arhajar arpusa ngin ya penlong daka bangin yang lang bat sngap jar armin
Benar-benar